cenazê şervanekî yepekî û alayek Kurdistanê المزگفتکا دوهوکی هاته ششتن الله اکبر شهید بادین عبدالحمید کد نوا رزین یپکی دا برنیاز بو به میرزا کاردو الگورستان شاخ که هاته وشارتن شلو اون برمجي كمبيوتر بو او پیش تقريبا 4 دركفت و باشي تلفون كل قلتي ازل ويرما شيت كي قلتي ازل لازم تشتكي بو كرد افكم وهمي كرد يعني ابخو كرخاله من ايكش عائله دهوكي كفنا بابيت وقتي دا المصريات خان جناكا مصريه ايناي ديكاي مصريه بتندي بس يعني كويك بيش مصريه ناخذ مصريه خلكي دهوكي وش عائله معروفه وتصل دا اوكراينا هرچند کوروی زمان کردی نتزانی بله اونه پشمان بو کو بابوی لبرگیری کرن لو کردستان و کردان شهید بویه A lot of memories in back home. gelek bîraniyên bavê min li vir hebûn ew kesekî dilovan bû her dem wî fikra kesên din dikir û fikra xwe nedikir li xelkê miqate bû bavê min gelekî dixwast alîkariya xelkê bike bi taybet alîkariya jin û zarokan لحفته وی مه یکینین پاراستنا گل یپکی شهید بونا بادین و دو شهیدین دی دو اپراسیونا من بجو عفرین دا راگهاند پشتی و گواستیا باشور کردستانه الگورستانا شاخی هاته و شارتن کل کلکاوی صد شهیدین دین پیشمرگه کو او توایوان پیشمرگه ها دشر داعش دا شهید بوینه هر دوام ماترسی کف بیت سر کردان بی جوازی کردان برگیری کریو دما کو داعش جهریشی دو پارچه ها کری کردان لهر دو پارچه ها برگیری کرن و هتانو که 36 کس جه خلک روشاوای کردستان الباشور کردستان شهید بوینه او ایکی جه خلک باشور کردستان جی لروشاوای کردستان شهید بویو لدوه که هاته و شارتن ناصر علی روداو گورستان شاخ که دوهک